bugün geldik. Bir yerden biz özü 90 maşinamız. Boş rayondan cılavuz, 3. baydan cılavuz da bölünüp. Bugün bir yerden kopması 10 tane maşina gitti da. 80'imiz turavuzlar. Bir de gelgende getirdiler. Anan o yaka barıp gördük, sizlerle görseler gerek. Adam üyülüp durat. 150 so'm, 200 so'mga chiqib ketdi. El qiynab o'tadi prosto. O'shaga bizni o yoqqa kirgizib birden kelib birden ketamiz. Rayonda o'zimizni mestabız bor. Hech kimga nima qilmaymiz. Misali studentlar bor. Hozir o'sha yerda indamay turdik. Menda 50 so'm pul bor dedi birgacha. Men qanday ketaman bu yerga? Ana biri 20 so'm pul berdi. Vokzalga borsam shunday bo'ladi dedi. Bu yoqqa kelishni bilmaydi ekan yosh bola. O'shani qanday chechilib bilmaymiz. Shu men ishlaganman 15 yil bo'ldi. Aldılarına 30 yıl oldu. 30 yıldan beri şarra gidip duruyoruz da. Hemen bunday kılganı düşünüşmeydi az. Bir yerge gelmeydi eken. Mesela o şöyle adam 20 so'm төлep bir yerge gelip hemen gitmeydi eken de. Oşunları türlü getem de aytadı eken. Var жоғыны vakit altında yazdı. Ошондо айдоочулар, Ош Кара Суу катарынын айдоочулары мамлекеттен эмнени сурайт? Мамлекеттен ошо биз күндөгү иштеп аткан эмебизди сурайбыз. Мисалы биз 50 сомдон ташыйбыз. Жол жаман деп бирөөгө арызданбайбыз. Salarga 95'e çıktı da arızdanbayız. Şu yemi Joşo şunda getutat, misal kötörüp berdi arızdanmayacakız. Bir jağımız pustoy. Sağlap taşayımız, ayta kurup çıkabız. Abetten kurup düşüp, olar tap çıkabız. Hem tirçilik usulgenmiş, işte otabız. Hemen 3-4 günden beri gayri hizmetlileri koydurup bayçı. Varsanın işler yapacağız. Hem o şunun bundan vicdanlı olup keçip verse жақсы. Şu gün geçen işlep gelgenmiz. Ошону кантип чечип берсе дейт? Мурунку акыбалга кайтарып берсинби же башка жерге жылдырып берсинби? Ошо бизге мурдакы немеде? Мисалы иштерге биз барып пробка кылбайбыз да. Мисалы 3-чү банада жогорду местабыз бар. Ошоктон бири-бирден түшөбүз, шап кетебиз. Ошол районда ар жерде турабыз, бирден келип бирден кетебиз. Мурдакы акыбалга коюп берсе жакшы эле мурдагы ишибиз. Бул жерде канча айдоочу бар жана ошонун баардыгы буга ыраазыбы? Ошо айдоочулардын баарынын атын айтасызбы? Эми мына бүгүн эгерде ушул жерге бар жоо келгенде кетет эле да, бүгүн 10 эле машина кетти. Бул жерде 80 машина турат азыр. 80 тасы ушерде турат дейм. Эгерде эл келгенде кетет элек да. Кете албадык эч ким. Мына саат азыр 11-12 болуп атат. Сизге да чоң рахмат. Эми кийинкилер айтып берсеңиз. Дагы ким сүйлөйт? Саламатсызбы, сиз кимсиз? Аты жөнүңүздү дагы гана 80 жылдан бeri ушул системада иштейм. Асыл